Ebyina ebyatimbirwa abajungu babe nibaronda ebyamaguzi ebirikushangwa muri Karuhinda Sero omu Northern Ward omu Town Council ya Kanungu muri Kanungu District. Okurigira William Kahigi omugurisi w'emyaka 9 nagira ngu itaka rye nirimwe ryajunisibwe abajungu kutimba ebyamaguzi obu Uganda yabeire etaketegekire. Nibwe omujungu yabiri natimba hariyo mu kyapiyo ahiyagwira inkali mubaze no shanga yebina kandi hariho n'ebindi byome bibasigiriye abajungu shururu ebitiho niba bintu bakoresa ukabikirira kumunda nuko. Kahigi nagira ngu ebyine ebyo bwa hatabatura nibabireba nk'ebitine mugasho kandi ngu nibibateganisa koresa amataka gabo konka ngu omwaka gwa 1953 abajungu bakaba nibakwatamu ezabu Berini na Kwazi nobo hatine cyangwa kibaganyirwemu abo mwabaganyirwemu n'ababene bakora akani akora mu donni kwaha yakora mu batinde bakira uruguru harayi mutati hari obukaba ryakoze babaho ariyo zabu mpango abajungu bakageza abantu bakagesha umuho yabarema nekira ko rero mu ruhango mu mpitu uyeje shadiraho ezo wananko gumbaho wa Muhammad umitiya yakwato muramerenga abana bayo ni babiri bakwata konka yo tubakajikwata iriho ntama iriho ngoma ariyo na Berini. Wenceslas Manige director w'ekitongole kya Platinum Classic Suits omuri Buyanzi omuri Rukungiri nomwe habatura batandikire hururu yo kutungura ebyoburambuzi ebitwehinguririze okubihunduza okubihindura ebyomugasho no kubikoresa kuretaho entunguko mu ihanga kandi abantu barabagishikire hivi kuba kureba twaza iyo namani twakumantuza yo kuhatayira nikija kubaza mu mito yabo ngo bahakora ahantu bahakore bahaboneze abo kwa nija kubana ni habagasira umumiringo mingi umukusanga yaba bine muhogo kutukuza yo twahika ha mwanya abantu baburu kubo bine batandika kurya kibashanga bwene wabo ine bikwizo byo kara abantu babirya ukareba imineke yabo bagiye bakajimara njimahisa ngo next time wahurira ngo bari bone baza kwije ubwo mwanya mutekwa kugureberera mu kuboneze bagaruke bije bashange kubonire kandi bariye n'ibintu bibashanga. The Maxon Falls, the National Park, Lake Albert and the Albert Nile, the landing site is Hananka Lake Albert, Kaiso, Butyaba, Wanseko, na government ebintu bya agency nekorayo ntwena ngo abantu bitubazeyo obundi bakarwayo ni ba appreciating abakugu nibajangwe byoburambuzi nibasa kwindura mu buri kimwe ekyererine n'abantu bakahindura ecyo mutano nk'ebihingwa amatungo ebimera amezi taka n'emitwarize y'abantu aho uri mu gahenye naho you can create tourism umuga yawe you can create tourism where you are tubine tweta agrotourism no hingaki no hingo mwanya umuntu nakusakwija areba umwana gohinje that is agrotourism no hinge bitoke. Manige nagira ngo muntebekanisa ya local tourism mu Uganda Wildlife Authority ne uhera abanya Uganda abarkweta abo mu kurambura ebyo bugige biri mu ihanga ryabo okubibakundisa no kubongera amamani abo kubanka hati yanka basi tukuza kutambuza nazo kuza kurambura bunyoro batuyambire bazitera ahasente zanguhimu buri muntu guturukuza yeto abanza kutaya ireje myanya eje yite yo gutosha eje etwehinguririza Queen Elizabeth National Park ninga kandi mashini ko zayiturukuza kuza nibagezeho kutwereka ngo itwe ahabo kujya mu nturugo mu Uganda uza kushashura sente zitari nyingi wazigeragerana neza abaheru bakushashura so ejo supporting kutwa review niba ndabango ejo supporting bank umuntu waburiza nakuba kugera that gift or that spirit of traveling and living is all Gashakoweza Wilfred